Afoyo cho padang duchu me forum mapat me ya chule South Region. Atamo ni kong ami tam wak mawar wagi foj tutwale po mianwa honorable boss me kutim. Amiati akwany kare man me foyo gamente me Uganda. Amiata for His Excellency President Yoweri Museveni Kagota. Amiata for Jerul Muwozi. Amiata for Right Honorable Secretary General Richard Todung. Amiata for General Otemawany. Pengo wagamiyo foj man kao no ludiero mara foyo gini pego bet ki wich ki wang makwiri mineno pelaten mamegwa unyo megiwa honorable boss me go team ni tigi wich me konyo kaka no tigi wich me konyo lobo Uganda ono kano pego bedo kinano medwako en chen meta fo pinano mago bedo chikunani pera tek total kage dugu honorable boss me go team gang. Ameta fo boss me go team pichako yelene kimbete gi yelene iken mo bedo ka yele kere minane lobo luo oloto tutwali ya chuli aloko bere iye lutela mapol ki tika teme me complicating boss me go team wek pe obet ki ker me loko tela ken magwak tika yele me loko nini iyo mapol tutwal bara mero wachini actually an machalo an atimo analysis mamega si aneno ni gin ma boss me kutimo onyo gin ma boss me tika timo neno ne dake ni ng'ato mo ubotimo i actually South uboter waluge maka mada mineno la kit gina ini pole ji mabejo karache uberutie chirache uberutie peano no tika temo me yubo no wako bet mabe kido inge one Africans kan wek wanyang no gitiyo kedwa tek kage loko kedwa mot pa wanyang ena yo wako telo Africans bene pa yot tutwal amiata wacho ni achako neno kwiri platena nini i 2005 maono ena ten matitiri na ten ma aki gang chan kit ma ya churi kai wano ngi maber de wek duone ke winy no le aki family mabebe yato eno a ke family magoro na ten plachan chilu ba mine mich mi konyo kaka ma chako konyo kaka yo me we chwalo duone yo me we kai neno duon boss me matek uchwalo ikare ma luenti Northern Uganda matek adada chi ng'eyo ji mario madano piny ai mabe beru la tela matela eno ni umere ki tiki le politics umere ki yeri ki kenyo ke chak tu la tela mapol down cher yeni la tela dong tichingo la tela ene tiche mineno ni luake kubero agonya la tela tiche mineno jima dio luake ichwalo duon gi kama mete wek luake uno agonya ikum gin mano kitika koge yeni ento lutelo mamekwa ni ikare me lweny giano bero katik ki peko wani minungo me gaining more power and gaining financial support mateka dada ki peko wani kawanero nying pamer mesoni nying ng'ato mokany bar wun ng'eyo kin malutelo wani kubir ka playing kede game mamegi wek ulu to lwenyo dire
ci bene gu lonyi yeda lueny bene katie never would jirani kibedo gi kero minongo kero milonyo matek ke iye loyo jomoni inini manoki ti pekone ci kin metela umyar ini yelle minano ni dano ake lueny anoni wek dano dugi kuch ento polo tela wani kuloka kudugu chalo luloch ikare anoni gen gi meti gin magi wajo do bet final pedong mi ngat mai kano loka iye umir gi gungwe kola te ter kuj gin magi wajo final ma kere kamente bene gi kate gi jima bejo to tela ono pigi ye kilo complicating ni mir palwak watiko man to wajo en gin ma mir palwak primero ni en gi waj bot kamente chika man okay ka mir palwak tika man wak watiket man la loch obedo ngat ma gamente from beto chima dok tich unyo uno wa otim applying for tich ma ogwake ci gamente ujole loka dugu la loch an la loch gin ma wajo eni meti gi tii kede ka dun gin pe tiu kede an pole gin gi mer gi bet above the law dak gin ma gi wajo eni gin ma dwako tii kede unyo gin ma gi wajo eni gin ma gamente nen chalo gin ma pere tek ci ano e keta politician ma megwa ma gi luok ni gi lutela ma megwa ni kitika tic kede boss me go timu bino ka loko la kit neno pa lutela wa ano me bedo chalo lochi uchako fighting iye ku yabu neno ni boss me tika yapo wang dano ma tek da karo weko gen yo mwene ma gi chamo kede diar ano bidugu pekeo kum medo weko luenyo moy kum boss me ka weng tuf ci eno ni umera fo honorable boss me pikela loka kombetini lutene kere bedo ngi timu but piki timu so openly olo to giluo wala lo jong me kume chane kineo ni wang dano don komere kitamo yapo politician luo ka dun wano doj be weko bube ka warra umoto twal wanano kama leng komere uchakala helenge dano kitika helungi politician ti chane ku yabo helungi lo loj olo freedom money mandak aron wachini wana chule subregion unyo lao subregion unyo luo community olo kitikere ayabu neno be pa boss me ki kare ma achule gi lawa prepe don kolo pe mor ma chon ma an pangi teto ne mabe ento boss me obiro tim gira chiel ken wer we pito pa wegi wa president ma chon ko tiripo ken langi ki achule ma pemi gopa petie achule mo kiken mati wilobo ini mage maru loyo boss me go team ke lao subregion amiata wechuni i West Nile region petting ngan mo mage maro lo honorable boss me go team kay neno mo uchiaro kunu uyawori pekilu welu werigi kombeti boss me eti ngan mo achien ma kayen wonye bot lo gwara noki ng'eyo maber da ka ichero bora lu nogi ng'eyo boss me maber da ka ichero bot jonam nogi ng'eyo boss me maber da ma peti achule mo magi ng'eyo ke kabedo ma kwani loy boss me amero wechuni kombeti peko tikena chule gi madi amero wechuni e peace builder maber makaono kamente kutiyo kere maber magi gwoko maber chiromo kelo kuchi ken mati gi achuli en honorable boss me go team pena winyi kare ma lweny ti apa matek okar ka condemning git anoni kon miyo signal pakin marenyi tika wot kere yitu tel ma meko magang kanyi wek dong kun nen yo maber mi kwanyi ni wek kuku man kelo tono bet peke to tel mani kiloko doko dak mi biachara gi pigi ye tiki tam anoni weka neno chalo ngat maber maromo kelo kuch ikiana chuli gi mati romo bedo boss me go team dak bena ye pen en bene chon ki kunu gi ng'eyo en chala we maber ci amero wacho ni boss me otimo ji mapol dak boss me kawana chuli onyo waripe wono
chifuramo utimo wajima mapola de da mabejo. Is a peace builder. Manu gen mange kum boss mi kanu. Luba mine mich mitela. Luba mine mich mineno kama down tika war iye. Like a prophet. Ento luba po mine mich mi lodge. La lodge part la tera. Ano ni atem explain na kana mira down tem nyang gena nene. Chi amer wachini wana chuli watiki peko. Peko ma dita da. Pen porum analyzing nge la telo berunga ki nge la lojo berunga wakum warubu metik pa jona ta o ko moma da ta pin nga mai da nga mi ono tim ngo ki dawe kum jero ta ma wan pititi pa MPs ki dawe kum MPs pititi pa paladin mon warubu mere ta pa wangeo wadawe kum S5 pititi pa kaw manu gena dong tika nywano wana churi lo anu kaw no uluto la dir moti maromo yapo wang danu gi ngeo ticha ngao gi kwene ono be beru gen maper tek dak be konyo bwana chuli matekare da omio waka wachi ni wana chuli waripe wono wachung le tenwa inini irom kamogi ken amiar bolu example mo achil kiken boss make official homecoming magamento mio kin magamente ka ultima pointing ngatomo ya office madit like of recently wanero no ban mao bino magamente yub anani kimi wanier mo bino kereo gamento yub mi yupu wek relu bed mabe function bed mabe kay nero pala megewa minister of energy ke ya lu kan ke yubu wanier mabe ka wanero pa minister be ke yubu kitgum pendung wi boss me bir moti bino piti official ba waju mere ma be pota ni ana ngero timana singi ati mer bino kitgum me be mor mere dano ati mer bino gulu irone and surprisingly kuna dano winyu atuora ni dano timo pong pin winyu me la ten gitie ki kan makuma yot an bo bino ka moto gi amora bene ki ken jimu kene ma huora eni noni boss me go spending teaching wenge dano ete di wora dano tika cer ka chulu mi cer kaneno en dak we ki kamo dak we ki di woni kon iberu kere di ching weng pen wi ni kwotini ni unyu dano mukene wego dano pikero mo kwany magi ke kweni pingo kiri balnie komberi ni kiti politicians twale udonyo ni boss me kutimu bal slapping na ten money ni eto ke penwi politician di mago lwenyo kidong lweny pa boss me mudo slapping na ten money ba bedongi por kinek magati neko achuli yo rom por kinek magati neko achuli ya pa ma politician pikero mo telo ke parliament magamende romo konywa ye gamende romo konywa chani kilo ka boss mi dogo lemna tini ki ken eno ni politic ma petiati politic menene down tika teme mere mi ballo nying la wore kitemo ruenyo mai kum la wore eto amiar wachuni un politician ko ngiyo mabe gin na romo ruenyo war ke ma ikumo dano moni atemo bulu examples ni kama boss mi ti wore weng and keneno most people kumete youth no youth pong palu dir mo ko teke bena ki tima duong mage mar boss mi matare da ini bichago wacho neni kwela tini yo meneni pen gin mati timo ki gin mati tika timo gina da ma chuny dano mi yorgi kume dak tika chwalo duon do te dero kin ma dano mi yorgi kume ini ti temo wacho ni tika timo gin marach itamne dano mni ai lokni amer wacho ni kani gamente mi Uganda go yo official homecoming pa boss me kin ma ke timo ni
I'm very sure ni kore mutaka mo ni magamende kako yub ki chwalo mutaka tingo down ki guru ki chwalo ko tingo down ki gum ki chwalo down tingo ki nuoya ko ka muor basa seni peke bi chwalo gi down bo ero mutaka gi ki ken gi jomo ken bo kiyo ki lela jomo ken bo wor gi tien gi mi cher kamoni ma boss me bo beri yeni en pa uber surprise ki bot an pani anero wiye ne I wata ni an peti ka mo ma boss me tiga chero ci daga di wo ber ka kar ci likan kwana bana peti official melo posta mo pega mati campaign why mai why dira ti biro ka money surprise you know down pong mo balo wiyo chi umere pen wini dane eno beranga amero wachuni achuli mo wae po yape o yabwe o yab ngiyo anga gi kume mati ga lweny pepe ko pe achuli a peti ga lweny pigange boss mi ka no ni lweny pigange ke ken uno boss mi pere karwa pen boss mi mo wano ngi chon chani boss mi ma chung ki gato youth konyo luteno kich konyo vuli mogo ma tich peke mago biene we mago biene comedy boss mi chung kedgi boss mi no chene ma meka en pere kene ma ka chiar timo so ne no chente chuno pero mo gwako boss mi ento eno ni ene pigen manu ba chwalo en katim ne ken ku chwalo en katemo lako lobo ne ke kaka ne kin magi kwo kere atamu ne alog ma pol tutwal bata mer wachini afoyo tutwale gamente mi Uganda minano ni kidwoko la tienwa gang chien an chunya bibero yom tien bana minano ni dak beno chiaro noya chiaro tieko yope nyu chiaro tieko moto down ne successfully alego ki dano wen gum ruwa mi polo meto gum dak ruwa mi polo olo to tem meto rieko mo wi ngara chiel matamu ni ene dig boss me ki tien lok ma ana wajoni luori tam chi ngi ngo me kar ka loko ne yam ikum honorable boss me pa mer lungo ni la tela mo ento amer wachoni in la tela me tamu ni tichi ubet ka lwenyi kum boss me ki ken umer ngi ni boss me pero mo ta kene wa in dak bena no mo ta lubo kore pitero kare mapol kai we ko ngi yen kidong marachi lo kai tigi chuny mi doge politik I 226 pata ka to ka lwenyi kum boss me dongo kama leng ni gwang pane bi lwenyi kum kwi ni kume mano tamma ba man tam mo a ki bolla te dero afoyo ubam polo umete gum